Assalomu alaykum tug'anlar, qandaysizlar, amansizlarmi, tinchsizlarmi, mekendeshlar? Ishtatasizlar, charchabay. Da birinchi zakaz 20 minutda 453 rubl. Tak, bugun qanchasi? Bugun 2-avgust kunga 3-kun bo'lib qoldi. Soat 3:59 o'tdi. Men ishni boshladim. Bugun qanday bo'ladi, qanday yo'q, sizlar men uchun ko'ramiz, Xudoy buyursa. Ketdik anda. Tug'anlar, ikinchi zakaz 16 minutda 280 rubl. Tak, tug'anlar 3 minutda 185 rubl. 185. Что ты сигналуешь? Plus 100 menen berdi hazır. Baraylıcı. Qancha charat bo'ldi ekan dalshi, qancha charat bo'ldi, ayağını orat ketdik. Chaspik baştaldı geçki, chaspik saat 7'de qo'ydim da 17:34. 5'ten 34 o'tib qoldi. Kechki chaspik durish kerak. Minimalka var ekan 237 da 200 bilan ketib turadi. Jet 100 metrden tushdi zakaz. 4-zakazga ketdim. O'shanaqa. Tak, 9 minutda. Tug'anlar 9 minutda 216 rubl. Shul yerdan zakaz berdi qo'y. До свидания. Ага. 3 minutda tug'anlar 179 rubl. So'ngonga to'g'ildim. Shunda so'ginishi jashlar qizlar bo'yicha, xotinlar bo'yicha, studentkalar bo'yicha. Uber'nin zakazчиктери, Uber'can. Uber заказ tushdi odan. Без скажем, без ничего. Просто jaqimdan tushgan uchun olaverdim, jaqimdan tushgan uchun. Gazını basalım, gazını. Başka varyant yok. Geldik.
минутта. 396 рубль. Авиасонныйдан немеге алып келип койдум, новотроицкиге. Бул жактан заказ болобу деген. Азыр аэропортко 2 самолет конду го. Северден келди окшойт. Секин ошол жака эле түшө берсемби? Же бул жактан болуп кала. Саат 8-ден 20 өтүп калды. Кечки 8. Бул жакта 5 мүнөт отурайын. Болсо болду, болсо урган боюнча түшүп кетебиз. Bir ayda 503 zakaz cevaplarımın. Yıl içi. 503 zakazın suması 133.934. Oh, benzinge getet, ceviçkinge getet, oyak biyak, короче. Mayın almaştırasın расход. Машинаң тырыктап калат. Короче, минус плюсу менен айына Кыргызстанга 60.000, 70.000, 80.000ге чейин тапсаң болот экен. Южный Сахалинде такси кылсаңчы. Ошо меники ошондой чыкты. 503 заказ кылдым bir айда. Нормально же аз иштеп калдымбы мен? Сахалиндеги таксиде жазып койгула комментарийге. Либо Москвада иштеп аткандар айына канча таза чыгарасыңар, канча чыгып атат, ошону жаза кеткилечи. Либо Москвага кетейинби, бияк азбы, ошону жазып койгула комментарийге. До свидания. Ya тугандар, Троечкиден 15 минутта аэропортко келип калдым. 327 рубль. 327 рубль. Keyif garip болот. Saat 8'den 53 ötüp kaldı. Ya tuğanlar 16 minuta. 419 rubl. 455 düşük etti. Keyif garip bolup turadi. Aeroportun yanına gelip aldım. Ну, заказ yok. Не lazımday момент. Что там эконом жандырып көрөлү, а? Эконом менен деле шаарга алсаңыз нормально. Күтөлүк экономдан жандырдым. Опана. 230 мен аэропорттон бери атат чирпин. Плюс 230. Эконом. Gettik anda. Gettik. Tüy bok etti bir o da kalsa. Так, tuğanlar 11 minuta. Так, 11 minuta kaça? 413 rubl. Вообще. Нормальок болду, нормальок.
Bir zakaz düştü, gettik barayınç. Bu ekonom bu, komfort bilmeye kaldım. Ekonomda ölçüp derseniz gerek, sırada ekonomda ölçüş gerek. Tak. Ekonom ölçtü. Uber'in zakaz olmuş. Komfort, leva, ekonom bilmeye kaldım. Ekonom olsa öldü ama. Yaman oradan çıkarttı. Ayak olsa da. Gittik yanında parayla. Tuğanlar 11 minuta. 275 rubl. Вообще, zakazların mayısı çok okuydu. Daha Tuğanlar. İş büttüğüge geldim. Saat 12'den 20 ötü kaldı. Общий zakaz 21 zakaz oldu. 21 zakazı 5100 oldudur. Kilometre 168 kilometre yüzdüm. 168 21 zakaz 5100 5100 olsun. 500 benza olsa kaça çay? 310 rubl çay. 310 olsa bir anda 4000 kaça koyat? 4200 çista 10 saatte 4200 tepin. Şunday tuğanlar. Keyinki videodan görüşkünçe tinç bolunuzlar, aman bolunuzlar. Barınızlarga assalamu aleykum.